Poštovani gledalci, ovo je nova emisija na televiziji Slobomir. U ovoj emisiji pričamo sa srednjoškolcima o tome čime se bave, kako im je u školi i mnogo toga drugog. Preporučujem vam da u narednih 15 minuta ostanete sa nama i pogledate šta smo vam to pripremili. Evo nas ispred Tehničke škole Mihajlo Pupin u Bijeljini i sada idemo da nađemo odeljenje 3.1. Pa zato hajmo. Ja sam Rada Rodić, po zanimanju diplomirani inženjer elektrotehnike. U školi radim već 10 godina, odnosno 11, i predajem predmete elektrotehničke struke. Uglavnom su to elektronika, automatika, elektronički sklopovi i tako. Možete li nam predstaviti vaše odeljenje? Ovo je odjeljenje kome predajem već 2 godine po 2 stručna predmeta. Uglavnom su to dobri učenici. Mislim, kad kažem dobri, ne mislim da imaju dobar uspjeh, nego vrlo dobar i odličan uspjeh. Vladanje primjerno, vrlo inteligentna djeca, odlikaši iz osnovne škole, tako da su to odjeljenja koja su uglavnom među najboljima u našoj školi, a vjerovatno i šire. Da li biste im nešto poručili ovom prilikom? Ja bi im poručila da uče i ovo što sada uče su vjerovatno stvari budućnosti, pošto očigledno je da elektronika i računarska tehnika su nauke koje su se u posljednje vrijeme najviše razvile u svijetu. Tako da je njihova profesija budućnosti i trebali bi da to ozbiljnije shvate. Šta ćete da nam prikažete? Ovo nam sad trenutno ne radi baš najbolje, ali ovo, pošto sad treperi, dobro. A sad ti probaj staviti prst ovdje. Na to? Aha. Sad vidaš? Sve to znači, kad je u mraku, onda sjelca svijetli. Skloni prst, ne pritiskaj previše. Da. Znači sad se ugasila, kad pokriješ, svijetli. To su elementi iz optoelektronike, učimo ovo jedan jednostavan sklop. Na izgled jednostavno, ali vrlo poučno, jel? Pa dobro, to oni sad uče. Dobro. Evo, to je to. To je tu, dobro, ovdje su sada fototranzistori, znaš, sad trebamo da učimo neke brojače, znaš ono. Moj omiljeni profesor je naš razrednik Nebojša Lukić, profesorica srpskog Biljana Pejović i profesorica Rada Rodić, naravno. Da li bi nešto promenio u školi? Pa ne bih ništa posebno mijenjao, jedino možda to što imamo previše časova, znači preopterećenost, to je to. A za budućnost neki fakultet ili? Pa nisam još ništa planirao, ali vidjet ću, možda nastavim elektrotehniku dalje. Moj omiljeni profesor u školi je prvo Nebojša Lukić, inače naš razredni, koji nam predaje 3 stručna predmeta, i naravno profesorica Rada Rodić.
Što se tiče nekih promjena u školi, ne bih ja tu ništa mijenjala, sviđa mi se školski program. Jedina moja zamjerka je to što smo možda malo preopterećeni časovima, imamo puno časova i puno predmeta. A šta planiraš za budućnost? Planiram da upišem elektrotehnički fakultet u Novom Sadu. Moj omiljeni profesor isto naš razredni i profesorica Rada Rođić. Šta još pitam? Šta bi promenio u školi da možeš? Ne znam, ne bih sad konkretno ništa promenio, možda to što je rekla Milana, malo da ima manje časova i manje predmeta. Znači zadovoljan si školom. A za budućnost planiraš nešto? Pa ne znam, rad fakultet neki upišem. Omiljeni profesor mi je naravno Rada Rođić, profesorica elektronike i digitalne elektronike i Amir Musić, profesor električnih kola. U ovoj školi pa ne bi nešto pretjerano mijenjao, isto problem koji predstavlja veliki problem je ovdje ta prebukiranost i preopterećenost jer imamo mnogo časova, više od 35 časova sedmično, što tek predstavlja problem malo. Planiraš i za budućnost? Za budućnost još ništa pretjerano nisam razmišljao o tome, ali možda elektrotehnika. Moji omiljeni profesori su profesor Nebojša Lukić, naš razredni, profesorica Nataša Mojić i profesorica Rada Rođić. Da li bi promenila nešto u školi? Pa u suštini ne bih ništa mijenjala, jedino što nam ponestaje više nastavnih sredstava od opreme, školske opreme. A da li si zadovoljan školovanjem svojim? Da, zadovoljna sam. A u budućnosti šta planiraš? U budućnosti planiram upisati fakultet informacijskih tehnologija, najvjerojatnije. Omiljenog profesora nemam jer svi su na svoj način dobri. U školi ništa ne bih mijenjao, samo što ponestaje nam tehničkih sredstava jer za ovaj smjer treba malo više novca da bi se kupile neophodne stvari. Za budućnost nisam još razmišljao o tome, ali vjerojatno ću pisati fakultet. Volim svoju školu, razred, profesore. Omiljena profesorica mi je Nada Vasiljević, zatim Nebojša Lukić, Amir Musić. Što se tiče promjena, mislim da ne treba ništa da se mijenja. Izuzetno sam zadovoljna izborom ove škole i zanimanja. I omiljeni predmet su mi programiranje i matematika i mislim da nastavim da upišem fakultet u vezi toga. Za budućnost planiram da upišem elektrotehnički fakultet i omiljeni profesor mi je naravno Rada Rođić i Nebojša Lukić. Jedni od najdržih profesora su profesori naravno fizičkog i kao što ste upoznali Rada Rođić. Za budućnost sam planirao da upišem fakultet DIF, to je fakultet fizičkog vaspitanja. Da li si zadovoljan svojim školovanjem? Da li bi nešto promenio? Pa, trenutno ne bih ništa menjao, prilike da je sve kako treba i kao što si vidio sve. Volim da slušam balade. Omiljeni pjevač mi je Sergej Ćetković, zato što ima sasvim jako lijepe tekstove i sviđaju mi se sve njegove pjesme. Što se tiče muzike, volim najviše da slušam rock muziku. Omiljeni izvođač mi je Red Hot Chili Peppers i zato što su specifični, imaju baš neki specifičan stil i sviraju mnogo žanrova muzike. Slušam muziku 90-ih, Axu Rock, Dino Merlin. Što se tiče ovih mlađih izvođača, Sergej Ćetković, Vlado Georgijev. Zašto su oni tvoj izbor? Pa otkud znam, možda pronalazim se nekad u njihovim tekstovima i tako. Volim sve vrste muzike, od stari pop rock. U posljednje vrijeme slušam Eminema i rap muziku, zato što u rap muzici ona je specifična. U jednoj pjesmi može da se predstavi jedna priča. U rap muzici znači treba da se razmišlja, čisto da se predstavi, znači jedan dio života na neki specifičan način. Od muzike volim sve, bitan mi je najviše ritam muzike kao i tekst naravno. A na prvom mjestu mi je narodna muzika, pa možda Aca Lukas i ostali, Mitar Mirić i to. Od muzike slušam sve vrste muzike, stvarno nemam nekih sad omiljene vrste ili tako nešto, ali mogu izdvojiti Đorđeta Balaševića kao jednog od muzičara koji slušam i koji im se divim stvarno. A omiljena njegova pesma? Pa, na primjer, imam mnogo omiljenih pjesama od njega. Na primjer,
devojka se čardaš nogama i tako nešto. I slušam tehno, elektro i naš, znači rap narodni ili strani, poput Eminema, 50 Centa i od naših beogradskih sindikata. Od muzike slušam zabavnu, naravno muziku. Omiljeni pjevač je Aca Lukas. Šta prvo primijetiš kad čuješ pesmu? Pa, melodiju neku. Je li to tekst možda neki koji te privuče? Pa, kako koja pesma? Nekim tekst, nekim. Što se tiče muzike, najviše slušam narodnu. Znači, iz narodne mogu izdvojiti svoje omiljene pevače, to su Mile Kitić, Jošar Arkamedovski i mnogi drugi. Zadovoljna sam svojim dosadašnjim životom. Da li bi nešto možda ipak promenila? Pa ne bih mijenjala ništa, zadovoljna sam, sad idem u školu, planiram da upišem fakultet. Držav ništa više ne treba. Svojim životom sam zadovoljan, znači sve je super, nemam ni na šta da se žalim, samo da ne bude gori. U suštini zadovoljan sam svojim životom i ne bih ništa mijenjala. Jedino šta bi u životu promijenio možda, kad bi imao tu moć, jest da namjestim da dobijem loto, pa dalje će sve doći. Da bude više para, a? Hvala Bogu. Da smo živi i zdravi još godina 100, da je pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuri za čas. Bilo ovo odeljenje 3.1, a njihova struka je tehničar i računarstva. Sa novim odeljenjem i novom školom vidimo se za 7 dana.